Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli nabafundisi bonke nebandla lonke kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Bazalwane, igama lami uNontokozo Vilakazi, sedasenyuki ngokuhlala. Bazalwane, nami ngiphakama nokuzombonga uNkulunkulu kakhulu empilweni yami, umusa angenzele wona nokuphila ngaphansi komusa. Bazalwane, uNkulunkulu engihlenga ngesikhathi zonke nami bazalwane ngingumntwana uNkulunkulu ngihamba ngingathembekile kuyena, ngingakwazi ukuthi ukulalela umoya ongcwele, ukuthi ngilalele yena bese ngihamba ngendlela zakhe. Bazalwane, kuyisikhathi eside empilweni yami, ngisindisa ngo-2017 ngisindisiwe, ngikwazi ukuthi mangabe usuku ugqoka indlela ekufanele ngigqoke ngayo ngisuke sengingcwele phambi kaNkulunkulu. Bengazi ukuthi nje konke okungaphandle ukubuka ngaphandle ikona okwenza ukuthi ube ngcwele, uzibone ukuthi intando kaNkulunkulu senziwe. Kanti cha, angazanga bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu umusa angenzele wona ukuba ngihole ngize ngifike phakathi kwala ekhaya. Bazalwane, uNkulunkulu angenzela umusa ukuba ngazi ukuthi nengaphakathi lami nayo kumele lihlanzeke. Bazalwane, bengihamba ngithi mangigqoke ingubo ezinde ngikhumulile amacici, ngingasafaki izinto legolide ngoba bengilifakile, ngingasafaki konke bazalwane izinto okwezo ngaphandle okwangaphandle, bengithi sengiright phambi kaNkulunkulu. Kodwa bengiphila nginenhliziyo embi bazalwane, benginolaka olumangalisayo, benginolaka, ngine-anger, nje empilweni benginokuhleba. Bazalwane, kuningi izinto ebezenzeka empilweni yami okuze bangidedela ukufa empilweni engaphakathi kimi nganesifo senhliziyo, inhliziyo ishaya ngamandla. Ngenxa yalezi zinto lezi, kodwa ngisindisiwe bazalwane, ngihamba ngithi ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa ingaphakathi lami bengcolile. Kodwa uNkulunkulu bazalwane wangisiza, ngibonile ukuthi mangabe umfuna uNkulunkulu ngeqiniso, ufuna ukuthi uhambe ngendlela zakhe, uNkulunkulu uyakholela la uzokwazi khona ukuthi ufunde khona iqiniso, nala obukade khona uzitshela ukuthi wena uright, kanti angakaqandi ngisho uqala. Inhliziyo yami bazalwane, ingaphakathi lami bengumuntu ongcolile kakhulu. Inhliziyo yami benginolaka, ngithetha nje kakhulu. Ikona okwazi kwangidalela inhliziyo bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa, wangiletha phakathi kwaleli khaya bazalwane. Namhlanje uNkulunkulu wakususa konke bazalwane lokho empilweni yami. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngenxa yezinto engathembeki kwami. Bazalwane, bengumntwana ophila esonweni, ngiyathi ngisindisiwe ngisanda ngena ensindisweni ngenxa yokuthi bengikhonza vele ngisezayona bekade ngisonda, ngikhonza ngendlela ukuthi uphinde futhi uyayijola wenza noma yini. Ngangena ensindisweni, ngafika ngihamba khona, ngaqhubeka ngisindisiwe, ngajola. Ukujola kwami bazalwane, ngajola ngathola umuntu ethi owethi uzongilokhu ethi nje ephuthumisa ethi uzongilobola, uzongikhokhela. Kanti isitha bazalwane sizokanti kahle ngenxa ukuthi mina ngenza okuwrong. Lento leyo ukujola mangabe usindisiwe akufanele phambi kaNkulunkulu. Ngakwenza lokho bazalwane, ngalala naye lo muntu ngisindisiwe bazalwane. Emva kwalokho kwangena ukufa kumina, engifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu ngampela akumele sihambe simkhohlise, ngoba ngikubonile mina uNkulunkulu, ngibonile nginokufakaza empilweni yami kungena ukufa ngenxa yokuhamba kuNkulunkulu ngingathembekanga. Kwangangani nomoya esima ngathi ngikhulelwe, angazi kwakuyini, ngoba
ngamandla kaNkulunkulu ngenxa kungasaphumeki kulo mpilo bazalwane ngenxa isikhathi ngizozama ukuthi ngibe mfishane ngenxa bazalwane kungasaphumeki kulo mpilo ngithi ngiyazama ngayezwa bathiwa ngathi ngizama ukutshela umfundisi engangikuyena ukuthi kwenzeke kunomuntu ngijola naye kodwa manje ngisikwazi umfundisi iphuma lapho kulo mpilo ngoba kusibona ngeyibazalane ngathi ngithi ngizama ukuphuma ungasaphumeki ngathi ngithi ngizama ukuphuma ngasaphumeki sengifana nomuntu obakhohlisayo enkonzweni ukuthi uphumile ife ngithi ngiphumile ngiphinde ngiphindele kodwa isisu bazalane bakhukhumala isisu kunento engathi yanyuka angazi kwakuyini esini sami kodwa ngenxa amandla kaNkulunkulu angisiza uNkulunkulu ngenxa ngoba ngase ngizwile ukuthi cha uma ngabe umntwana kaNkulunkulu lento kumele ukuthi uyeke ulalele uNkulunkulu methi uNkulunkulu yeke lonto leyo iyeke ungakwenzi ngazama uNkulunkulu wangenzela umusa ngoba ngesinye isikhathi awutholi umusa bazalwane ukuthi uphunyuke kwisitha uyafa kodwa uNkulunkulu ngizombonga ukuthi wangenzela umusa mina sengikhulelwe ngingazi sekuthiwa ngiyokwenza operation yohlinzo kodwa uNkulunkulu akuzange kuze kwenzeke konke lokho ngabona isisesiphelile sephelile bazalwane ngajideka nami ngizombonga uNkulunkulu ngimbonge bazalwane uNkulunkulu nangokhamba mangabe uhamba esingabantwana uNkulunkulu ukumhamba uqalaza bazalwane ngibonile lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakushaya bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu kuningi kwangenzele kona ngiyamnxusa uNkulunkulu bazalwane usahlaleni uNkulunkulu sithambeke kuyena ilokho nje nginakho bazalwane uJesu Kristu indoda